Hello everyone, Huberite Sukulakho luhamba kahle. Ihlukene kabili-ke imibono emva kokuthi uTshatha oyisilomo soKhozi FM etrenda ngenxa yokuthi utholakale ukuthi ulandela intombazane ehlezi iveza umzimba ko-TikTok kanye no-Facebook eveza isitho sangasese. Lokho kudalulwe uyena-ke ubaba odumile naye indlela yakhe ekuthiwa uNdlovu. Okuwuyena-ke okhiphe igama lakhe uTshatha, ehleka ethi laphayana abanye abafazi abanamadoda bazihlalele nje, ngisho namakholwa agqishe ekhasini lokukanula isitho sangasese. Okuyikona-ke okususe omkhulu-ke umsindo ngoba abanye bayamvikela-ke uTshatha bathi naye ungumuntu, naye unezidingo ukuthi udumile akusho ukuthi akazenzi izinto ezenziwa abanye abantu. Abanye bayamgxeka-ke ngoba uTshatha yena lo oyisilomo soKhozi FM uganiwe, unomfazi. Okuyikona-ke okuphoxe abantu abaningi ngaye-ke uTshatha. Yona-ke le ntombazane igama layo uQueen Nadia. I-channel yayo-ke uQueen Nadia TV evela laphayana ko-Facebook iphinde ivele nako-TikTok. Njengoba kade sengichazelile ukuthi ihlezi nje ivula amathanga, kwesinye isikhathi isuke idilozile, kwesinye isikhathi isuke ingalifakile kwalona idilozi, usukubona nje yonke into esuke iyiveza. Isheshe iwadelete-ke namavidiyo ayo, uyawafica kwesinye isikhathi ungawafici ngoba isaba ukuthi izoze iblockwe ku-TikTok. But anyways-ke siyivala la ividiyo yanamhlanje siyibeka ungqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo yanamhlanje. Uma ukuthi unawo umbono ofuna ukuwubeka ngaye uTshatha kanye naye uQueen Nadia, ungakhomenta down below. But mina ngiyivala la ividiyo yanamhlanje ngiyibeka ungqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo yanamhlanje. If u-enjoyile, make sure ukuthi uyasmasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button. And mina-ke I see you in the next video. Bye.